Jamen, velkommen til Climatics første webinar. Det er vores første, og hvad for en af slagsen vi lægger ud med den største ændring i branchen i mange år. Det vi kommer til at tale om i dag, det er, at der sker noget nyt med jeres faldsikringssystem. Det er såvel gamle og nye systemer. Og den største ændring, hvad kan man sige, som vi taler om, er den ændring i, at fra nu af er det lovpligtigt, at et faldsikringssystem skal være sikkert og forsvarligt at anvende. Sådan var det ikke førhen, men sådan er det fra nu af. Webinaret, det var cirka en times tid. Hvad kan man sige, vi er to mennesker her, som kan tale om faldsikring i timevis. Så det har været lidt besværligt at begrænse os til en time. Det vi kommer til at tale om er lovgivningen, kan man sige, baggrunden for lovgivningen og hvad der kommer til indeholde. En del af det her webinar, det foregår på engelsk. Det er Rick Swarman, som er ekspert i lovgivning. Han kommer mest med baggrundsviden. Han har kendskab til såvel den gamle standard som den nye standard og al den lovgivning, der ligger omkring den. De dele, dog, som er mest interessant for jer som bygningsejer, som arkitekt eller andre i Danmark, som lytter med, det vil foregå på dansk. Vi har lidt praktisk information. Hvad kan man sige, det er webinaret er sat til cirka en times tid. Vi anbefaler, at din lyd, hvad kan man sige, er slået til, at du skruer lidt ned for alt andet, din e-mail, din Facebook og hvad det er. Hvad kan man sige, bagefter, eller under webinaret, kan du også stille nogle spørgsmål. Det er ikke sikkert på, at vi kan nå at svare på dem alle sammen. Skriv dem ned, så svarer vi på den bagefter. Og vi kommer til at optage, det her webinar, og det sender vi til os om en times tid, når vi er færdige med det her. Det er et spændende topic, som jeg glæder mig til at fortælle jer lidt mere om. Vi har vores webinar her, vi har en agenda, hvad kan man sige, hvor vi kommer til at fortælle lidt om, hvad kan man sige, det hele, som vi skal gennemgå nu her. Det er en EU-lovgivning. Hvad kan man sige, hvor vi lærer at forstå, hvad CBR er, hvad den europæiske byggelovgivning indeholder, hvad der har betydning for vores nye, lovgivning omkring faldsikringssystemer. Vi har overgangen fra EN 795 til 17235, og hvad betyder det, og især for dit ansvar. Vi kommer til at tale lidt om, at mange faldsikringssystemer er godkendt, men de er stadigvæk farligt at anvende, og hvorfor er det det? Vi ser på Climatics nye måde at dokumentere på, hvor transparent den er, og hvad vi tjekker, og hvordan vi tjekker den. Ud af det tjek, som vi gør, der kommer der et eftersynsrapport, som fra nu af, kommer at have 4 mulige resultater. Kommer vi lidt nærmere ind på, hvordan det er bygget op, og hvorfor det er sådan. Og til sidst, så gennemgår vi, vores nye situation, og hvordan vi skal gennemgå det her nye landskab, vi skal navigere i. Vi starter med lidt historik. Det er, som fortæller lidt om, hvor kommer vi fra, og hvordan er vi endt i den situation, som vi endte i. Det er EN 795 er en standard, som oprindeligt er skrevet i 1996. Den erstattes nu af en ny standard, som hedder 17235. 1797 blev skrevet i 1997. Den kom oprindeligt fra branchen for personlige værnemidler. Det førte til en boom i salg af systemer, men der var meget fokus på økonomien allerede fra starten af, og ikke så meget for sikkerhed i systemet. Og EN 795 havde 2 store problemer. Det var, at vi allerede var bekendt med forholdsvis tidligt efter standarden, der trådte i kraft. Men der tog ikke hensyn til, om systemet i sin helhed, var sikkert og forsvarligt at anvende.
Og de produkter, som er anvendt i praksis, blev faktisk ikke beskrevet nøjagtigt i standarden. At systemet ikke var sikkert, hvad kan man sige, var meget logisk til at starte med. Fordi produkterne kommer fra værnemiddelbranchen, og for dem var det helt logisk, at et faldsikringssystem, hvad kan man sige, var sikkert og forsvarligt at anvende. Men værnemiddelbranchen havde ikke så meget fokus på selve bygningen, og i takt med, at salget boomede, begyndte byggebranchen at levere løsninger og produkter til det her marked, men samtidig begyndte de at stille spørgsmål til standarden, netop fordi, at der blev brugt produkter, hvad kan man sige, som ikke var beskrevet ordentligt. Det resulterede i 2010, at Højesteret i Bruxelles besluttede sig for, at faste systemer under EN 795 ikke længere var, hvad kan man sige, en værnemiddel, men skulle ses som en bygningsprodukt. De to problemer, hvad kan man sige, som EN 795 havde til at starte med, har givet os rigtig store problemer, hvad kan man sige, i praksis. Fordi vores fokus, hvad kan man sige, ikke var så meget på sikkerhed, hvad kan man sige, har vi set og stadigvæk ser rigtig mange systemer, som i princippet er godkendt, hvad kan man sige, men livsfarligt og anvendt. Og det næste, hvad kan man sige, problem, som vi har, det er, at de produkter, hvad kan man sige, som vi så, ikke var en del af standarden. Det gør de nu, og det har en stor impact. Det vigtigste er, som vi har nu, at implementeringen af 17235, at fastfaldsikringssystemer nu er blevet til et byggeprodukt. Og dermed skal vi bevise, at et faldsikringssystem er sikkert og forsvarligt at anvende. Og det skal alle gøre. Det gælder nye systemer, men det gælder især også gamle systemer. Hvad gør vi med allerede installerede systemer, som vi kan se ikke er forsvarlige? Hvis man som bygningsejer, hvad kan man sige, ikke kan sikre sig, at de sikkerhedsforanstaltninger, man stiller til rådighed, hvad kan man sige, kan man blive gjort ansvarlig i tilfælde af en fald eller en anden ulykke. På de nye systemer, hvad kan man sige, skal man sørge for, at du har valgt den højeste grad af beskyttelse. Hvad kan man sige? Man må godt anvende faste faldsikringssystemer, men hvad kan man sige, det skal du dokumentere, at de er sikkert og forsvarligt. Og du skal også altid vælge den højeste standard. Så du skal kunne argumentere for, hvordan man har fravalgt, hvad kan man sige, en kollektiv løsning i form af en rækkevægt. Den her nye standard, den har en overgangsperiode. Hvad kan man sige? Vi kan ikke implementere reglerne, hvad kan man sige, fra den ene dag til den anden. Hvad kan man sige? Produkten skal jo være godkendt, hvad kan man sige, før det kommer på markedet. EU har sagt, at EN 17235, hvad kan man sige, bliver implementeret, hvad kan man sige, om 36 måneder. Men det gælder kun produkterne. Hvad kan man sige, i takt med, at 17235 er blevet til byggelovgivning, gælder den allerede fra den dag i dag, ikke også? På den del, som ikke omfatter produktet, ikke også? Men alt andet, det vil sige funktionen af systemet. Det betyder, at man som bygningsejer skal sikre, at man er bekendt med de risici, brugen af et system eventuelt indeholder. Man skal være klar over risikoen for pendulering, udsikker adgang til systemerne, eller til tekniske installationer, eller der skal være mulighed for tilsyn. Det kan også betyde, at der kan opgradering af din dokumentation. Ofte er der ingen beviser for, hvordan tingene er blevet monteret, eller kontrolleret for den sags skyld efter montage. Det betyder også, at du muligvis skal opgradere, hvad kan man sige, digitalt som en arbejdsplads generelt. Det betyder også, at du skal se på, hvordan kobler vi os til de her systemer, hvordan er adgang til systemer. Alle sammen punkter, hvad kan man sige, som ikke var en del af den gamle standard, men i takt med, at 17235 blev implementeret, og at det blev et bygningsprodukt, skal vi sikre os, hvad kan man sige, at den tekniske foranstaltning, faldsikringssystemet dybest set er sikkert og forsvarligt og anvendt. Juridisk har en bygningsejer jo, hvad kan man sige, ansvar for sit system. Selv om det system, som du har stået op på dit tag, ikke er noget, du har valgt, hvis du har fået det implementeret i byggefasen, hvad kan man sige, gør, at du stadigvæk, hvad kan man sige, har ansvar for, at det system, du stiller til rådighed, er sikkert og forsvarligt og anvendt. Det er det, vi kommer til at tale om lidt i dag.
det er som sagt et spændende topic. Det fylder rigtig meget. Det er en kæmpe ændring. Jeg vil lige introducere mig selv. Så kan man sige, mit navn er Stefan. Jeg har Business Developer Manager i Climatic. Det har jeg været i snart 30 år. Man er ved at være gammel. Vi er blevet uddannet i forskellige systemer igennem årene. Man kan sige, vi har vores viden ikke kun fra et system, man kan sige, fra en fabrikant. Vi arbejder med rigtig mange fabrikanter. De giver også rigtig meget forskellige input. Og så samtidig rådgiver jeg rigtig meget omkring lovgivning generelt. Jeg arbejder i højden. Med mig i dag har jeg Rik Schwarmer, som har jeg også kendt i en del år efterhånden. Og Rik, har sin baggrund i standarden. Men han kan få lov til at introducere sig selv. Good morning, everybody. My name is Rik Schwarmer. Pleased to meet you on this webinar, and I hope that I can tell you something about my experience, my life in fall protection. My life is how to ensure that people are working on heights safely. And my experience is more than 35 years in this field, and I'm one of the experts working on the two standards as been mentioned today in the webinars, working as an expert and looking at the standards. And we worked, for example, for the 795, we did more than 10 years of this standard. The new one is coming as well, so there are a lot of things going on. And what we also see, the new standard, the 17235, we say it's new, but we start working on this document in 2017 and now it's finalized, but I'm going to help you today and show you what's going on and how what is interesting for you to know. So I think it's good to know first about talking about the safety and health for workers at work, the directives. There is a European legislation for it. And this European legislation is the basic where all products and way of work is being mentioned as what we say, the framework of legislation. So there are, for example, to help you a little bit to understand that there are 20 individual directives just by saying how to work safely. And this is of course a lot of judgments, there's a lot of legislation, and what is in this topic for today is what to know what are the minimum safety requirements. So what should be done at least, not what is the maximum, but what should be at minimum. And this is all mentioned in directives and European directives. So what you can see on the screen right now is that, well, for example, that there are requirements for the use of work equipment. So what type of equipment, and if I use this equipment, how to use it, and for example, also personal protective equipment. One of the topics today is that we always were talking about PPE products, and that means that you can take it with you and wear it with you. But because of the change in the European legislations, we are now talking about building products. And I've seen a lot in the audience are, for example, architects, and of course they need to know what's the new legislation is if they make new design of buildings. And also the minimum safety requirements for temporary or mobile construction sites. And this is also always the question, what is a temporary or mobile construction site? And if we have this definition, what is this? So on the screen you see some work. There's a guy making a repair of a roof. There is a guy cleaning a roof. There's a guy who was making a painting, and we see some refurnish for a building. So if we go in this case and look what it is, make a clear definition. Construction, renovation, and repair are building related work, and therefore products need to fulfill the building products, the CPR 2005 and 2011, and this is also what we call the Eurocode. A lot of audience maybe knows and understand the Eurocode, but this is a definition how to control and check how products are being made, how it has to be installed, and this is purely to make the workspace for the people in a safely way. What also one of the topics is that we always have to look what the best solution is for safe work.
And we, of course, are talking today about anchor points, cable systems, and other sort of types of solutions. But a lot of people don't know that there is a directive, this European directive, which says that it's not allowed for on reason of aesthetic or cost to go to a lower region for safety. That means that example is if you choose first for an anchor point, but it is possible to install a handrail, your first choice should be handrail. Even the costs are much higher in start of an anchor point. So the update, 795/2002. This is what we call PPE as a personal product, so you can carry and wear it with you. 17235 is construction product regulation. So what does this mean for your responsibility? It's good to know there was never a standard for anchor points and systems fixed installed on the building. And the industry has used the 795 since 1969 for there is nothing, let's do something, because always better something than nothing. That was the reason and the start of the 795 in the building construction. But in 2010, there was a famous court and there was a judgment, and there is being told that these products are not PPE. These are building products. And of course, logical. If you look at PPE, a helmet, for example, is also not a building product, it's a PPE. So I make it later on a little bit clear why this is and why and how to understand. So what important is that if you are an architect and you might make a new building, or you have to check or control a system that already exists on the roof, how can I make it sure that it's safe, compliant to new standard, or the latest knowledge of the safety rules? To help you, there is a new standard. And this new standard is the 17235. And this is published in 2042 and 2042, sorry, in September. And what also important is that the latest news is the 9th of April, there is now a level of permanent anchor points and safety hooks. So there was never a performance level in the legislation of the CPR for our products. And our products means anchor points and cable systems or rail systems or even all products fixed to the structure. And because of this, it is mandatory now, and it needs to be in control and checked before you make a new building and you use this product into a building. So this has been published by the European Commission, and everybody can find it on the internet. And if you can, as we're told already, you can put in the chat if you like more information about this, we can send it to you. So the only thing is now, this standard, the 17235, is not harmonized until yet. This will be maybe the next coming month, but be in mind, this is the latest test of technical technological solutions. So you need to work like these standards. When it's harmonized, and this could be very quick, this is the normally procedure is that the manufacturers have a time period of 12 months to get the product CE market. And for now, it's not possible to get CE market anchor or systems into the market. So the harmonization, when this is come, all the manufacturers need to go back to the notified bodies and test again compliance to new standard. And the period is being now, because I'm involved with the standard, that it could be a period of 18 months instead of 36. So there's a high demand to get quick, safe products into the market. So it is not only product testing, it is also the way of installation. And this is the big difference between the past. So type testing needs to be done on the construction. So if I say as a manufacturer, you can put my anchor on a concrete roof or whatever, I should make special tests for this type of concrete, let's say C25 or C30. All this needs to be tested. I'll explain later on. How to understand the certification between 795 and 17235. And this is also maybe not for everybody easy to understand, but what you see on the left is a product, what we call PPE. You can take it with you, you can wear it with you, and it's temporary. You can take it away. And therefore, CE is needed. 795 2012, and the new standard will be 2025.
will be demand that these products only can come into the market if this is CE market. Then we see on the right the new standard products. And now we see not only the product, but there's a different word. It's not type B, but we are talking about a kit. A kit means that all what you see is mentioned in numbering has to be controlled, defined, and say this together make a safe product. So this is totally different than you see on the left, where, for example, you see a sling around the beam. This is just you can take it away, and okay, the beam has to be something and needs to be strong enough, but that's not in interest of the PPE. In the CPR is, of course, interest to know how the fixing also in the anchor point is together be controlled. And that's the new situation, and we talk about the kit. Also, there's a change. We have make a definition in the types of anchors. So there is a light version, a heavy version, and a rope access version. So also the type of the anchor points is being changed, and it's of course good because now if a guy go on rope access for window cleaning or other work, he knows this typical anchor is being made for rope access, comply construction product regulation. To help you and to make it a little bit easier is explained by type products. And maybe, I hope you can see it on the screen. On top you see EN 795 2012, you see the EN 517, and you see the EN 17235. Why you see 517 is that they are the hooks, the roof hooks. These products are also now into the new standard. So there's also a change. They are not so common sense in Denmark, what I understand, but we see in the Netherlands a lot of these products, and this is a big change also in the industry of the roof hooks. So what you see is that in the first picture is the anchor, and you see there was a type I, and this is new type kit A. So that is being changed. And there's also, you see the systems for a wire system or a rail system. This was in the old standard, was this pronounced as a type C. And this is now kit C. So all components has to be tested also back to the structure. This is logical for everybody who knows a lot about CPR, but not logical for a lot of people who just work in the PPE industry. And there's a lack of knowledge, and I hope today that we make it a little bit clearer to understand it. What is still PPE is the last two pictures you see. This is a dead weight anchor, what we call. You can take it away and you can build it up, and it's not the it's not for permanent fix on the roof. You can take it away, and also the sling. Then what also a lot of questionnaires are coming in, is my product or the product I bought, is this a certified product? And this most of the time also a problem. You get a lot of documents from customers or from the manufacturer or the selling guy, and he said, yes, it's been tested, and what did we get of anchor points or of cable systems was only a technical report. And this technical report does say, we have done some tests, compliance A standard, let's say 795, the old standard. Okay, it's fine, you have done it, but there's only the product is be tested, compliance, these reports. There is no CE marking on these products. It's not possible. So what are we selling? What are we buying? And what are we installing? The conclusion is quite easy. There are no CE marked, or there is no product into the European market where it has CE in complying 795/2012 as a fixed anchor or cable system or rail system or roof. So this is what very important to know, and therefore this new standard is there. If you like to know to find it, there's the Danish standard. You can go to there. The user will see that there is already the note that it is being implemented, and you will see in the general that it's been published already in September 2024. And what we see and recognize is that a lot of people don't know. I can understand because there are a lot of changes. And also this is the proof that these products are into the building regulation, the CPR, because this is mentioned. And if you like to know more about the standard or more technical things or how to use it or if you make a new design of it, you can find it and you can download and buy this standard on the website of Danish Standard.
So what are the substantial changes, 795 versus 7235? It's good to know that there will never been a classification about dynamic test. Dynamic test was never been mentioned in the construction product regulation. And therefore, there was a gap in between the standard and the implementation to get the CE-approved product into the market. So therefore, the classification, and this is pronounced the 8th of April, you will see that there are now classifications. So the dynamic tests need to be done for each product. And this is mandatory now, and that means that these tests should be done by the notified body together with the manufacturer. There's also for the roof hooks, this is now changed as well. There needs to be a deflection test. That means that those sidewards tests need to be done. And other tests can be done or not. It's now to the manufacturer, he can choose no performance declared. For example, I can make an anchor point for only a steel deck. And I'd make the certification via the notified body for this type of steel deck. And this means that this anchor point you can't use in concrete or wood structure or whatever. It needs to be tested if you are making this. The manufacturer can say no performance declared. So testing must be done in combination with attachments to the surface. This means that if you make, for example, a concrete roof with isolation and a top layer, and this could be PVC or bitumen or something else, the complete setup must be tested in compliance with the CPR and also with the product quality, so the dynamic and static test together. And this means that there will be made a sample of 3 by 3 meters where this anchor is being installed, or cable system, or rail, or other products, and this is in complete test. So you can imagine that there will be a lot of tests being done before you can say, yes, you can put the anchor on the structure or in this structure of wood, concrete, etc. The test procedures has been changed. That means also that if I'm a manufacturer of an anchor point and I was selling it into the market many years and have been done tests on metal roof, for example, you can't use this test anymore. They are not valued, that need to be done at new. So the complete industry has to go back and make new tests. Testing can be done in more variable substrate. It's allowed. You can work with a thicker or a dunner steel deck or other concrete or whatever. You can make special tests, but this need to be declared in the Declaration of Performance, or what we call the DOP. Så, det var rigtig meget baggrundsviden, hvad kan man sige, på engelsk, hvad kan man sige, omkring lovgivning, ikke også, hvor vi kommer fra, ikke også, hvor vi er på vej hen. Hvad betyder det så for jer, hvad kan man sige, som sidder og som ejer af de her systemer, altså som fremover, kan man sige, skal tegne de her systemer ind, kan man sige, når vi nu er arkitekt eller noget andet? Det er på skærmen kan vi se, hvad kan man sige, lidt forskellige lovgivning, hvad kan man sige, som er hæftet til produktet permanent faldsikring. På den ene side, hvad kan man sige, har vi arbejdsmiljølovgivninger, hvad kan man sige, bekendtgørelser, og på den anden side har vi de byggetekniske reglementer, hvad kan man sige, vi skal tage hensyn til. I den gamle situation, hvad kan man sige, var det sådan, at et faldsikringssystem kunne, hvad kan man sige, var ulovligt at anvende, hvis du brugte systemet. Hvad kan man sige, hvor i den nye situation, hvad kan man sige, hvor vi tager højre delen af skemaet med, er det nu også, hvad kan man sige, ulovligt, hvad kan man sige, du stiller det til rådighed. Og det er en væsentlig ændring. Men som vi kan se, hvad kan man sige, er der en del, hvad kan man sige, vi nu er nødt til at forholde os til. Hvad kan man sige, den venstre del af det, hvad kan man sige, er typisk set, hvad kan man sige, uændret. Hvad kan man sige, der er det arbejdsmiljølovgivningen, hvad kan man sige, som gælder, og handler meget om arbejdets udførsel, hvad kan man sige, hvor den anden del nu er, hvad kan man sige, det byggetekniske, hvad kan man sige, som vi skal tage højde for. Og det betyder rigtig meget, at vi nu lige pludselig skal snakke om fastgørelse og dokumentation af vores system.
Det betyder, hvad kan man sige, der er nu også et faldsikringssystem, hvad kan man sige, som vi har på markedet, hvad kan man sige, som er blevet noteret for nogle år siden, hvad kan man sige, nu også, hvad kan man sige, skal kunne være forsvarligt og anvendt. Det betyder, at systemet, som vi ser på billedet fra nu af, hvad kan man sige, ikke, hvad kan man sige, er lovligt længere. De her systemer, hvad kan man, måden de er placeret på, hvad kan man sige, gør det simpelthen umuligt for en person at sikre sig forsvarligt. Det vil sige, de her er ulovligt fra nu af. Hvem har ansvar, kan man så spørge om, at det er sådan. Det er, man kan så sige, det er systemet, er der nogen, man kan sige, som har besluttet sig for, at skulle stå der. Det er jo, det kan være arkitekten, det kan være bygherren, det kan være entreprenøren, og hver især har de alle sammen en rolle i, hvad kan man sige, at det her system, hvad kan man sige, er kommet til at se sådan ud. Det kan være arkitekten, hvad kan man sige, han har jo et ansvar for placering af systemet, hvad kan man sige, og hele tanken om, hvordan vedligeholdelsen omkring bygningen det skal foregå. Det er bygherren, hvad kan man sige, som har overordnet ansvar for, at hans bygning i den sidste ende kan driftes og forsvarligt vedligeholdes. Det er også en rådgivende ingeniør, som er trods alt, hvad kan man sige, ansat til at rådgive bygherren omkring arbejdsmiljølovgivningen, men også om fastgørelsen af systemerne. Når vi kigger på udførelsen af det her, hvad kan man sige, er selvfølgelig, hvad kan man sige, et montagefirma, hvad kan man sige, som har et ansvar for, at de systemer, han stiller til rådighed til kunden, hvad kan man sige, er sikkert og forsvarligt og anvendt. Hvad kan man sige, men hovedentreprenøren har selvfølgelig også et ansvar, hvad kan man sige, i hele koordineringen, ikke også sammen med den rådgivning. Det nye er under vores byggelovgivning, at man i princippet godt kan gå tilbage, hvad kan man sige, til den projekterende i det tilfælde. Det kunne man næsten ikke under den gamle lovgivning, hvad kan man sige, hvor der kun var arbejdsmiljølovgivning omkring arbejdets udførsel, hvad kan man sige, som vi havde at forholde os til. Det vil sige, at vi kunne kun blive dømt, hvad kan man sige, når vi bruger sådan et system her. I en ny situation kan vi gå tilbage til arkitekten, til den projekterende og sige, jamen, ved du her, det du har gjort her, det du har tegnet her, det er simpelthen ikke muligt for os, hvad kan man sige, at arbejde med os sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er tilbage, hvad kan man sige, det er simpelthen ikke, hvad kan man sige, længere muligt for os at arbejde med det her, så vi kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Og der kan vi med byggelovgivningen i hånden gå tilbage, hvad kan man sige, generelt, hvad kan man sige, de første 5 år, i hele grad af tilfælde, faktisk hele 10 år tilbage. Hvad ser vi så i praksis? Og nu begynder det at blive en smule, hvad kan man sige, nervepirrende for os alle sammen, fordi der er nogle billeder her, som vi egentlig ikke, hvad kan man sige, er særlig stolte af at vise, men vi ser nogle ting. Og hvad kan man sige, til at starte med, hvad kan man sige, er vi nødt til at forstå, hvad kan man sige, at faldsikring er en arbejdsmetode. Mange gange det er produktet selvfølgelig, men hvordan man arbejder med det også, at det der gør, at tingene er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi ser rigtig mange af de her systemer, der bliver brugt og anvendt, ikke også forkert. Typiske situationer som den her, hvad kan man sige, at forbindelseslinjen, som folk anvender, hvad kan man sige, mellem ankerpunktet og sig selv, hvad kan man sige, ikke, hvad kan man sige, er korrekt indstillet. Det gør så, at når vi kigger på skemaet til venstre i billedet, at de kræfter, som der opstår, hvad kan man sige, i et faldsikringsvindue, langt overstiger de kræfter, de nogensinde er blevet beregnet til. Typisk set har vi et faldsikringsvindue, men som i praksis ikke vil fungere. Det kan være frihøjden, hvad kan man sige, som er et problem, også, men et meget overset problem, hvad kan man sige, som nu også er blevet ulovligt. Et pendulering, hvad kan man sige, hvis dit ankerpunkt står for langt væk fra kanten af, og du er risiko for at pendulere baglands til centerlinjen af dit ankerpunkt, kan du risikere 2 ting. Du kan have et underliggende underlag, hvad kan man sige, det første, men der er også en reel risiko for, at din ankerlinje simpelthen vil skære over. Ikke alle ankerlinjer, som vi ser i dag, er egnet til at blive brugt vandret. Hvad siger vi ellers? Vi siger det her. Dem er vi jo som sagt ikke særlig glade for at vise, men det er desværre, hvad kan man sige, den virkelighed, som vi ser. Og det hele, det bunder faktisk i, at vi ser det her, er fordi, at vores fokus har været
på økonomien i en langt for stor omfang. Man kan sige, vores fokus er ikke og har ikke været i de sidste mange år også på sikkerhed i systemet. Vi ser korrektion på ankerne, opfra, nedfra. Vi ser sågar, hvad kan man sige, montage, hvad kan man sige, hvor selve fastgørelsen af selve ankerposten en gang står ned i det bærende underlag. Det har man kunne kontrollere, hvad kan man sige, med trækprøver, som vi heller ikke, hvad kan man sige, kan se nogle beviser af ofte. Det er billige produkter, hvad kan man sige, det er billige montagematerialer, hvad kan man sige, og det er ofte, hvad kan man sige, hurtig montage. Alle sammen ting, hvad kan man sige, som gør, at vi har systemer på markedet, som ikke er sikkerhedsmæssigt og forsvarligt og indvendigt. Det er som sagt, det er den viden, som vi har nu, og det bliver vi nødt til at håndtere på en måde. Og det er vi begyndt på i vores nye eftersyns- og dokumentationsproces. Det er ret transparent. Hvad kan man sige? Vi viser, hvad kan man sige, hvad vi kontrollerer, hvordan vi kontrollerer det. Det er faktisk ikke kun vores faldsikringssystem, som vi skal kontrollere længere. Det er også hele omgivelsen, hvad kan man sige, vi skal kontrollere. Vi skal kontrollere, om man kan koble sig forsvarligt til systemet. Hvad kan man sige? Vi skal kontrollere, hvad kan man sige, om der findes brugsanvisninger, og så lidt forskelligt. Hele systemet i sin helhed, det er vi nødt til at sikre sig er sikkert og forsvarligt og anvendt. Det her strømskema, hvad kan man sige, betyder også, at vi kan godkende, hvad kan man sige, efter byggelovgivning, og ikke kun efter en lovgivning om anvendelse af personlige vandledere. Er der noget andet? Yeah, thanks, Stefan, for the explanation. And of course, we prepared this webinar in form, so I understand Danish not very well, but what he was telling is also all will be still good, but it has to comply and how to fix and how to understand this. And what you will see is you always need to have a risk assessment by start and during the work, and it needs to be done every time. So if you're going to work with a PPE, that's with a harness and a lanyard, you need to make a risk assessment. And this is by, where I start my presentation, was by using the European legislation, and therefore you need to fulfill all these requirements. What also important is to know that there needs to be how to come to the roof, the safe access to the building, and are there gaps in the roof like skylights, solar, technical installation, or whatever. A roof is not a roof anymore. That's what we say. A roof has more fields for work. So we see a lot of special solutions on rooftops, and it means that a lot of typical type of work also there comes. So the professional regulation for each worker is also be changed. So anchors and systems are still possible. We still can use them, and you can use them, for example, also to put temporary handrails on the roof on a safely way. So yes, it is still possible, but they should comply in the Eurocode, and it should be complying the new standard. So, and that's hard to tell for the industry maybe, that sometimes a year ago everything was okay and everybody was shouting, okay, 795, I'm fine and it's okay. And suddenly somebody is knocking on the door and says, oops, we have some problem because there's a new standard, there's new legislations, and we need to control, and sorry, we have to take out your system because we need more work for it, more time for it to inspect, and because we don't know the manufacturer, we don't know how the fixings are, and already you show the pictures of the corrosion problems with fixings from the anchor to the structure. And this is really a serious thing that's going on. So it needs to be controlled by saying this is a safe product. Anchor systems and also need to be compliant CPR, and don't mention complying 795/2012 anymore, because you're more or less misleading the market by saying this is a safe product, yes or no. Ja, og så det skal jo dokumenteres, for alt det som Rick han snakkede om, det er jo nødvendigt, at vi fremover kan dokumentere, at det system er sikkert. Vi sagde jo allerede før, at vi har et nyt eftersynsdokument,
som vi kigger på jeres systemer, hvad kan man sige, på en ny måde. Hvad kan man sige, vi kigger selvfølgelig på, at systemet er i orden, men vi er nødt til at se på, hvad er det, vi har, hvad kan man sige, hvad kan vi bruge, hvad kan vi genbruge, hvad er det, vi mangler. Ligesom jeg sagde, fordi at vi har et gammelt system, hvad kan man sige, efter den gamle standard, betyder ikke, at vi dybest set er nødt til at kassere det. Men, hvad kan man sige, vi er nødt til at kassere, hvad kan man sige, i forhold til 1465, at, hvad kan man sige, når det ikke er længere muligt, hvad kan man koble til systemet, hvad kan man sige, fra et sikkert sted, det er, hvis vi systemet ikke kan på forsvarlig vis kan forhindre, at der er et standsadfærd, hvis KS-materialet ikke er fyldestgørende, eller på en vis måde bekræfter, hvad kan man sige, kvaliteten af fastgørelsen, er der ikke findes en fastgørelse. Som sagt, det betyder så ikke, at vi skal kassere det system, som vi har i os, men vi skal opgradere, hvad kan man sige, i en eller anden omfang. Og det gælder også jer som organisation. Hvad kan man sige, det er ikke nok med, hvad kan man sige, at systemet er i orden. Jeres organisation, hvad kan man sige, i den sidste ende er det dem, som skal udføre arbejde, hvad kan man sige, som skal stå, hvad kan man sige, for det sikkerhed, hvad kan man sige, som produktet jo ikke kan tilføje. Hvis ikke at man bruger det her system korrekt, hvad det korrekt udfører, så er vi jo lige vidt. Der er ikke et faldsikringssystem i verden, hvad kan man sige, som kan sikre jer 100%, hvis ikke, hvad kan man sige, jeres organisation, hvad kan man sige, bruger tingene korrekt. Så dermed kan man sige, at vores instruktionsdokument, hvad kan man sige, tager hånd om, hvad kan man sige, på de gamle systemer. Det gør vi, hvad kan man sige, fremover ved at kunne godkende jeres systemer. Vi kan godkende det af forbehold. Vi kan tage det ud af drift i en periode indtil, hvad kan man sige, problemer, som vi ser, hvad kan man sige, er løst, hvad kan man sige, eller, og dem kommer vi desværre også til at se en løb af, vi kommer til at kassere systemet, fordi simpelthen, at det vi ser, er så, hvad kan man sige, galt, at det simpelthen, uanset hvordan vi prøver det, kan repareres eller opgraderes. So yes, how to offer from old to the new situation, and that is also, of course, maybe not so easy to understand. But if you see and you look like anchor systems, it's still possible, but better make a reference to the regulation. So if you use it or it has been installed, make the right documents and the right user right regulations. So forget, please, the old standard. Anchor systems should be compliant with Eurocode and, of course, the new standard. Anchor systems should be installed temporary as a handrail. Is still NLMR is needed. There's less minute risk annihilation is be done and is be needed. Anchor system to build in with an as-built. So certification of the system is not possible. That's also important to know. And without as-built, the customer needs to info the construction product regulation. So if you don't know it, you should find out what has been done and how can I ensure that it's still safe. The other products, and that's also what we put in this presentations, is that if you can't use of your first step should be guardrail, or the building should have at least a protection of 1 meter high for the worker, you can still work with the guardrail. But also here in the guardrail, we see a lot of misunderstanding that they are using standards for temporary solution or handrail that's been mentioned for the machinery, not for building construction. Also here has to be checked the info from the manufacturer, who is complying which standard for temporary, for example. And I see a lot of temporary guardrails. And don't forget, if something goes wrong and we do the right ring by using Eurocode, we will see that the wind load calculations are not there. And you can imagine that this type of guardrail can go off the roof by high winds, etc. So there is also for this product not a certificate possible because there is no standard for permanent fixed handrails on a roof construction. Yes, og så nærmer vi os som smut, så snart en afslutning. Og det vi så har tilbage, det er jo, hvordan skal vi navigere i det her nye landskab. Og vi må jo sige, at vi ser jo rigtig mange systemer, vi ser rigtig mange dokumentation, også fra kollegaer i branchen. Generelt, at det vi ser, fint i orden. Men en ting, som vi er godt klar over, at ingen i branchen, og det gælder os alle sammen, og inklusive Climatic, kan nøjes med de dokumentationer, som vi indtil videre har nøjes med. Der skal meget mere dokumentation til.
Så hvad anbefaler vi? Vi anbefaler for det første, at du arbejder sammen med nogle leverandører i branchen, som har kendskab til de regler, og de kan være nye og gamle, og har kendskab til det, som reglerne laver. Det er vores første anbefaling. Det er vigtigt, at du har kendskab til de regler, som der findes på området. Du skal sikre, at den dokumentation er i orden. Det bliver vigtigere og vigtigere. Det er dokumentation omkring dit system, det er dokumentation omkring din bygning, det er dokumentation omkring din organisation. Det gælder også dokumentation om vedrørende de underleverandører eller eventuelt andre folk, som du har på dit tag, som du har ansvar for, hvis du som bygningsejer stiller dit system til rådighed. Også vigtigt, hvordan du i værste tilfælde også kommer til at håndtere en ulykke. Det hele handler om, og det gælder alle os, som er involveret i permanente faldsikringsdele, fra arkitekt til dem som bruger det. Vi skal sikre os, at et arbejde på taget med et faldsikringsdel kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Uanset om du er arkitekt, bygningsejer eller arbejdsgiver. Tak. Det var det, som vi havde for i dag. Og vi har lidt tid i overskud til vores questionnaire. Har I nogle spørgsmål, Er der nogen, der har stillet spørgsmål, Er der kommet i tanke om noget efterfølgende, som I gerne vil spørge om? Skriv det i chatten, skriv det til os på en mail, og så svarer vi på os, så hurtigt som muligt. Som sagt, vi sender webinaret til jer, efter afslutningen her. Er der noget, kontakt os. Tak. Nogle spørgsmål her? Nej. Yes, jamen, jeg håber, at vi har brugt en halv time eller 3 kvarter i stedet fornuftigt. Har I nogle spørgsmål, så send ind. Ræk ud, hele sliden bliver sendt til jer. I kan se vores kontaktoplysninger, min og Rex. Er der noget, vi kan række ud til os? Og ellers, så vil jeg sige tak for jeres tid, og have en god dag. Thank you very much for listening and I hope safe work for the future.